Tas un evangelio yu'un Marcos ta capítulo 10 ta versión tzeltal oxchuj tenejapa. Kiltik ta versículo 17. Kiltik te binutil tal tul vinik tal tul k'ulej vinik tal sojk'ubet Jesuse binutil yasta texkux lejal sbajtel k'inal. Un joven rico se acercó a Jesús para preguntarle qué podía hacer para tener la vida eterna. Hichayal betik teshun Dios. Tikalal hachan tabel te Jesuse tal ta animal tulvinik tal skehansba tas tohol sok las hokobei. Maestro telekata tukele. Bila lek yahpas venta yuun yashkushinon sbahtel kinal. Shi. Te Jesús la yalbei. Bi yuun ya awal telekone. Mayuk machalek. Hanash leks tukel te Diose. Awayos tohol te bila ya yal te mantaliletike. Mamesha away milaw. Mamesha away mulve. Mamesha away elek. Mamesh levanata kop. Mame sha'way lo laywane. Sok ich atamuk te amea tate. Te shie shite Jesuse. Maestro, spisil ka telines pasel tahkere mil totel shi. Te Jesús las cabo beisit. Kush la yaita yotan. Sok la yalbei. Aito yan shan te bila skan yaskana vuone. Ban chonas pisil te bi aya vuone. Sok e bambeya te me baitike. Hich me ay a kule hal ta chul chanyesh koat. La me hoinavon shi. Te kalala ya istohol te vinike. Chamnash la yai yuun. Chamnash la yai yuun. Sok bayalas mel bael te yotane. Yuun bayel te skulehale. Te Jesús las cabo besite no poheletike. Hich la yalbe yaik. Te kulehetike. Vokol ya yahvalinik te Diose. Shi. Te kulehetike. Vokol ya yahvalinik te Diose. Shi. Te no poheletike bayal ayan yotanik yuun. Te bila la yale. Hauk me to. Te Jesús la yalbe yai. La yalbe shan yaik. Kal nich nab la yut. Vokol yash och tabanti ay. Ta ahvalinel te Dios. Te mach ayichos batamuk sok te skulehale. Hich bitil mashu yashkash ta aguja te kameyoe. Kashem toshan vokol yash ochik te kulehetik tabanti ay ta ahvalinel te Diose. Shi te Jesuse. Tek alala yaik stohole. Chap nashkinala yaik yuun. Kah yalbeis baik. Machame yashkol ahiche shik. Shik yuun. Machame yashkol hiche shik yuun. Te Jesús las kabuy beisitik. Sok la yalbei shan yaik. Te ans viniketike. Mashu yuunix pasel into. Yan te Diose. Yashu yuun stukel. Melel mayuk bi mashu yuun pasel te Diose. Shi. Te Pedro la yal. Kahwal te hootike. Hile mishku untik spisil te bitik aiku untike. Melel hoinehtikatish. Shi. La yal te Jesuse. Hamalya kalbeyesh. Te macha ay biya yihkitay hilel tahventa. Sok tasventa telek yachilkope. Chikante mesna. Sbankiltak. Shvishitak. Yihtzinab. Smestat. Yinam. Snichnab. Ohates kinale.
Jovinik vuelta yash esma sgelol yayich lito takinal chikante mesna sbankiltak shvishitak yihtinab sme snichnab oskinal sok yame yich utzinel uk sok tapatil bael yamesh akot kushinuk sbahtel kinal. Hogmeto te machatik sbabial ayik ta orato slahibalme yashkotik tapatil. Yan te machatik slahibal ayik ta orato hame sbabial yashkotik stukelik shi de Jesús. Bueno, atshante yan vuelta. Dios yayak bet bendición y un teschulkope.